За бүгдэнд өглөөний мэнд. Би ингээд удаан хугацааны дараа ирсэн өнөөдөр Big Ben-ий пианоны тоглолтыг үзэхээр явна. Тийм болохоор ингээд соло концерт хийгээд тэгээд хамгийн хаалтынхаа тоглолтыг болохоор Солонгостой ингээд 2 өдөр хийж байгаа байхгүй. Тэгээ 2 сарын 1, 2-нд болсон. Биш болно. Тэгээд болохоор 2 сарын 2 байхгүй юу? Өчигдөр тоглолт нь болсон байгаа. Тэгээд өчигдөр тоглолтын дээр нь хин ирсэн гэж санана. Жи Драгон, тэгээд Тэсон, тэгээд Мяу гэд нэг дүүнрээ нэрсэн. Тэгээ өнөөдөр Жидийг ирнэ гэж бас бодож байна. Ирэхгүй бол. Им болно. Би ингээд дотроо ингээд зөндөө баярлаад байгаа байхгүй. Тэгтээ даанч би бичлэгэн дээр яагаад тэрийг ил гаргаж чадахгүй байна. Тэгээд тоглолт талах газар нь болохоор Инчонд байгаа. Тэг би болохоор Сөүл амьдардаг байхгүй. Тэг эндээс ингээ 2 цаг явна. Бүхэл бүтэн 2 цаг. Би хөөлөх баг. Ой, юу юм. Яг энэ яг учир утгыг нь сайн ойлгохгүй л юм. Наач утгахгүй болохоор утгах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Энэ чихэртэй таараа гэдэг байгаа байхгүй би. Тэгэл ингээл хийжүүл ингээл болох юм чи тээ. Тийм, наач чихэртэй авчихсан. Өнөөдөр гой мэн. Нэг хаврыг юм байна хаа. Өнөөдөр миний дургу хүрээсэн. Миний дургу хүрээсэн гэвэл манай найз гэсэн цагтаа босгүй тэгээд би цагтууд зэрэгсэн. Миний пианы тоглолтыг явуулах бүртгүүлцгээе. Машингийн энэ цагаан цамц. Ингээд өмсөл явъя гэж бодож байна. Үгүй бодгоор л бүр. Такон нэнжа. За ингэ харахад болсон. То гарлаа. Бид хоёроо тийм альбомд явж байгаа юм. Бид хоёр одоо Унсо гэдэг яг дээр ирчээд одоо эндээсээ хавтуусан цуун. Бид хоёр таксид гарч хийлээ. Энэ хавтуусан бас нэг мэд хэрэггүй юм шиг байна. Яа ирлээ. 제이자 가능합니다. Эргэн 47 뭐 제스처는 같으세요? Аа тий. 괜찮아요. 인게 보는 시. 이모. 진짜 대토 가서서 짐시대 했다. Смерти датчин. Энэ он саналтай байна. Шиндүүн шимпрэстэй юм. 비즈에 나온 들어가. 네, 비행기다. 사산에 먹으면 아하. Игээр ер нь л амаа харчин. Гэтэ бас нулимсаа харчин. Өөл нь өнөөдөр бүгдөө хамт үйлцгээе. There comes to light. The light here.
어제 반응 엄청 좋았던 거 알죠? 우리 오늘 더 좋아야 되는데. 저는 뭐 여러분들이 그저 보고 싶었을 뿐이에요. 여러분 너무너무 보고 싶었습니다. 여러분들 저 보고 싶었어요? 네, 뭐라고요? 여러분들 보고 싶었어요. 가보겠습니다. 준비됐어요? Yeah, ready? Okay, let's go. You gotta know you got that vibe. It's all in light. 내 영혼을 깨워. Yeah. It's not the one and only reason. 너에게만 고정된 시선. 내게 너는 하나뿐인 미션. 불가능은 없어, baby. 비록 한동안 나 줄만큼 힘이 들겠지만
근데 가끔 너는 여전히 말 그나마 사랑해줘 가만히 정하게 내밀지만 자랑스럽게 내 사진을 꺼내버리는 그런 Sing it, let's go! 뭘 해도 이쁜 몸매도 이쁜 주인공이 되어 너 대신 아파해줄게 감사합니다. 오늘 정말 신기한 일이 벌어졌습니다. 앞이 깜깜했어요. 그래서 사실 약간의 노하우로 여러분 노래 시키고 저 눈 뭐 떼고 있습니다. 여러분 오늘 너무 감사드립니다. 불꽃처럼 사들어가 버린 우리 사랑은 너무 아프지만 이제 널 Okay, let's go. 미안해 하지만 내가 초라해지잖아 빨간 연금술로 어서 나를 죽이고 가 나는 괜찮아 마지막으로 남아줘 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 나의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 된 널 가득고 혹시나 나 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜 너를 지우지 못해 떠나버렸는데 너의 여전히 널 느낄 수 있지만
많이 사랑했지만 내가 부족했었나봐. 혹시 우연이라도 한순간만이라도 널 볼 수 있을까. 하루하루가 불안해져. 이 모든 게 갈수록 희미해져. 사진 속에 너는 내 말 때우는데 우리에게 다가오는 이거를 모른 채 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 된 널. 어젯밤 꿈속에서 지울 수 없이 피게 된 그대 향기 내 곁에 영원히 있어줘. 보고 있어도 이 향기를 절대 채울 수 없다는 걸 잘 알면서도 나는 뭘 그리 더 가지려 했나. 부서지는 모래성처럼 변해가는 사람들 날 위한 너의 기도 잊지 않을게. 그대야 나의 맘에 꽃잎이 되어 흩날리는 나의 삶의 길이 되줘. 캄캄한 나의 밤에 불빛이 되어 그대야 나의 맘에 비춰주어. 여러분 감사합니다. 사랑해요. 우리 빨리 또 만나요. За бид хоёр надад харчаа явж юм. Гойсон. Жижига житэйггүй гэж байна. Төндөрөг тэнэгүй юу? Э? 이렇게 좋다. 시대 누구네? Тэд
Зүгээрээ амар гоё байлаа. 저기 있네. 택시 좀 보자. Гоёлаа. Одоо дараа юу үзэх вэ? Тэглөө өгч юм шиг. 재밌다. 이런 거.